magithiaga na mbere na mumehareria kaunti-ini itiganite ni monekanire kunyitithio thinga kuna ati riu ni kaunti itiganite ni koretwo ikinyitia muthiri gutigirira ati igeranio iria ciagirwo nguru ikianjiriria kiumia giukite ari hamwe na igeranio cia kirathi kia grade 6 igeranio cia KCPE ro hamwe na KCSE ni ciahurwo shafi kana ni ciahurwo shafi na njira iria yagiriire riu na gukiri uguo turi anime na aria makoragwo sector-ini ya githomo nimorite makorwo makirora ukirikana ati gutiri wagagu wothe ukorwo ukirekererio kuri arutwo na ndori othe mari na njama ya gutirira ni makorwo makiyira igerio ni makorwo magitacukirio makinya maroro ma kiwatho kuma kaunti-ini itiganite maya ni mumehareria maigeranio ici riri aruto marevarire gwikara igeranio ciao cukuru ni ciocete kanya gaka na ukura magithondeka magongona ma kuvoira arutwa a kirathi gia gatandatu gakanana na form 4 kaunti-ini ya Nyamira mwari wa bunge Enoch Okero nyakorwa gitara arutwo a kirathi gia gatandatu na gakanana kuma cukuru ngorani cia icigo bunge gia Masaba na kuria amakanire matigae igeranio vuva wa guthoma miaka yoyonthe. Makosa utafanya baada ya kusoma kwa miaka 8 miaka 6 shule ni kuenda kuibia mtihani upate etiaja ni kana kamwa Kenya kidogo ya kufanya reference na mtihani. Utakuwa umeharibu mtihani wako na mahali utakuwa ukipita kila mtu atakuona wewe ni kama mwizi. So sitaki mkono sura nzuri, sitaki muende kuibia. Natakumerera arutwo aria makuvituka na matingivota kongera githomo kiao ni makwa makiriviro mathomo matakuriva. Yetu ya Nyamira iko na mpango mzuri sana. Na ule mpango ni wa kupeana full scholarship kwa wale watoto ambao watapita na ambao wanatoka kwa familia zenye hazijiwezi. Lydia Hamisi uria ni mwarimu munene wa cukuru wa muthingi wa Nzoia nararia na witikio ati arutwo a cukuru wake ni makuvituka tondu ni makoretwo mavaritwe wega na ni aritie mate ukora mena thina wa nai. Natarajia watoto wetu kufanya vizuri sana na kuwa washindi. Wanafunzi wa grade 6 vile vile tumewapitishia katika mazoezi mengi na hao nao wamejisatiti, najua watafanya vizuri sana mtihani wao ambao utakuja wa KPSEA. Nataka kushukuru kwa sababu hatutakuwa na changamoto lolote kwa sababu watoto wetu wamekuwa wote sawa na wamejitayarisha kwa mtihani huo. Ngirivotera Muthingi TV mbitagwo Mwende wa Mbere. Thegio muno mundu gwitwo ti Mwende ni undu wa riboti yo kaida